Sljedeće pitanje postavio slušalac iz Podgorice da kažete nešto o kompleksu niže vrijednosti i smirenju. Kompleks niže vrijednosti to je dakle jedan psihološki pojam i o tome govori psihologija. Kompleks niže vrijednosti jeste kad ja osjećam nešto da ne vredim ništa, da nisam ništa. Ali sa druge strane, pazite, pravi hrišćanin zna da sve što ima Bogom i da od njega sve ima što dobijeno. Prema tome, zato je prva blaženstvo rečeno blaženi siromašni duhom jer je njihov carstvo nebesko. To siromaštvo duhom to ne znači lud čovjek ili raspamećen čovjek. Naprotiv, to znači da čovjek sve što ima osjeća da je to dar Božji. Jer šta sam ja doneo svojim rođenjem? Šta sam ja zaradio poslije rođenja? Sve mi je to Gospod dao na neki način da posluži meni i mome spasenju i spasenju mojih bližnjih. I zbog toga imati smirenje to znači shvatiti da sam ja samo sa Bogom imam vrijednost. Bez Boga ne mogu ništa da učinim niti mogu što da uradim. Sada traženje Boga bez Boga pa to je onda dovodi do raznih komplikacija. Već naprotiv, treba tražiti Boga živoga, ići za njim, a onda ćemo mi osjetiti koliko smo mali i koliko nas On ljubi. To je smirenje. Dakle, kada se mi smirujemo i ne smatramo sve što imamo, makakve blagodati, makakva dela, makakve darove da imamo, sve nam je to dato. Jer apostol Pavle kaže, čime se hvališ? Sve si dobio. A prema tome, a vladika Nikolaj analizira to, kaže, neko se hvali odelom, pa ne zaboravi da to odelo koje ti imaš na sebi od lištera ili ne znam kakvoga štofa, to je napravljeno od izuzetne i dobre vune, a tu vunu nosila je neka ovca pred tebi pa se nije hvalila. Što se hvališ nekom svilom i svilenim haljinama i ne znam ja čime, pa tu svilu imala svilena buba pred tebe pa se nije hvalila time. Time nas je poučavao da shvatimo, da razumemo da zaista mi moramo shvatiti i razumjeti da sve što imamo dobijemo od Boga. Kao ona pesma što kaže, sve što nama zatreba dobijemo od Boga. Pa zaista i jeste tako. I onda ćemo imati pravo smirenje u odnosu na Boga, a ne imati koje kakve komplekse koji ja hoću da budem nešto, a vidim da mi je teško da to budem, pa onda dobijem određeni kompleks koji se zove kompleks